megalayapost.news. Joint Action Committee jongki artili kiseng bakantub yak East Joint Hill Stroke Owners Transport Association EJHTOTA barka Joint Hill Stroke Owners Association JHTOA henen kasengi kilaweng no ekjung yaki persha ek dalmea simen East Joint Hills kabre hadian bagi bor penia kete dalmea simen kilakular ban penurlong yak jung dawa jong Joint Action Committee kumban pen kemau kiti ki artili kiseng haklama Joint Action Committee kilas dang ban yaki persha yak dalmea simen bat yaki bol ka trok bakit yaki semen powder nadu khatsau truk yong arhajar arpun rio hakabala jandap shibnai ke jing yaki henry dalmea simen kalakular ban penurlong ke jing dawa bat kilaweng no ke jing yaki ban na kabenta ki bolka trok ki bakit iki semen powder pan ke JEC kadang yai persajur haba crunch kilar pathai kubor ba biang swashla chairman ke JEC bat ba kershan dekhar sekretari ke JEC kilong baya menta kilaweng no ke jing yaki persha ke dalmea simen bahdin ke jing kendu hagawati kilarai ban sengap ya ke jing dawa ke JEC nda kabakin a nyau kali sisngi na kabenta ki arteli ki association kata kalong khatsau kali sisngi ban kit simen banalor kata kilapan kiru kabai kali syaka khandai spah nyup sanding kashiton ban penham yo simen shabarak valley kila ongru kabai dei berkibol katrong deputy commissioner ke East Joint Hills ulakhat da kejingelang henen kesngi balasymentaru nadu kinongilam ke JEC kinomi khmat na kibol katrong USP ke East Joint Hills ki cement factory bat kibor sanshar district henry ke kejingye kendu kamsham laseso bat udisi ulaphai pen bechwa bat kibol katrong bakin sa ya ka kaipot shau disi shushu kila ban rapru da kabaong bahadu menta kidang persha ai ki bol ka trong bon kit cement powder ki badon menta hadu kumban nyopau hadu prapau teli bad yo kan poi kapor bakin wan ki hajar teliru banakalyang ke JEC kadang persha jur namar ka jingwan kit cement kini ki bol ka trong kakta ai ki try district ki badan ye ki trok kil cement na nadu khatsa tarik la sedang ma khatsa tarik menta khaladrik la jan dap chimnai te nagaliang yong ka Joint Action Committee menin ngila dap ya kren bat ka dalmia simen ke badak sa tegma namar ka star kala dep nanu ko tuga por bla dep sidin temenin ngila discuss nakmenta ka dalmia temenin ngila rai badla ngia hunlang ma ngila hunlang namar ba kala kular ban penaurlong ya kata kajing kwa jongga JEC te menim step komba chipe baje nakaliang jongga Joint Action Committee kala weng ya ka strike namar bala ka dalmia kala kular ban pendep dan ban urlong ya kan ke kular jong ka JEC te mentapat haden ba ngeledep ya ketuga ban weng ya ke strike menta gasngi dan sakawe ka citi ba khot u deputy commissioner East Joint Hills rekat da jingdan lang u superintendent of police East Joint Hills u additional deputy commissioner but kiwe ki board district kidon lang rengkat ki try kitu ki bolkar but don katu kan ingut ki cement company badan pat khamtam nagaliang jong JEC nyadon lang baro argan hun te udisi ulakhat yang ni bang nyakren ha jingdai bat ka berkani ka truk bolkar te kadau hi bangi ngi persa ya kanina do pasdang ya ka jingwan jong ini ki truk bolkar kumbangi kren naga por ngiang ba langba ka jingdon jong ini ya lese menta gidon nyeu peu prapeu tali tengi teng nagaliang jongi ha ka future barang sawan ya kin poi da ka hajar tali berkata ngiteng ba ngi ki badon menta kum ginong yalam ngiteng bat ngi kwa ban ya kini gi jakali ba nginam kwa shu ba kinangwan shu lani ki kinong sna ya kini kum gini jakali bakin dang bersang mansna hindai na kaliang jangi persa ba ya gini te ne kajingelang ni kamdon kampor sai ero namar ba o deputy commissioner ko chairman mapnya ya kajingelang umla bat sim ya garai bat ula divert ya ka meeting uang pangan ai sapi ar party mamla bannya discuss bannya penbe halal kani ka ba pi penbe sawanra yanga sajitib yanga tangtangan sokot ya ka meeting te tangkatahi hakajing dai berkebolkar ka meeting mene kasi kampor sai kasakut baru disi pembanga angbiang ul IT changi bangin yakren bangin penbe hajing dai berka bolkar trot komba udisi ula ong ngin sapej ya ka solution bangin ya penbe tengah katkum mentang ngimla su bandong amar ula IT hangi ba ki JEC bat ki try jong bulkar bangin kren
Ikan ba kandon kababha bami te yakata hi yung sepej kat kumba mata nagaling jong si kampat player yakata kantin ban weng yaka jingwan ndai ngi persya jor tat anda la wan da kongwe ka jing ya kren teng sepej ndai hak kat kum menta ngimpat nagaling jong si ngimpat ong re ban weng ngindang don kata ka jingkang oh kadang ya cakman ta jingito sio kemana jingito ya jingicha mu dalmia semen po goti wa ka de kabur na de kular ki jingkwa jing tamang yong i wa lady jikmat ig loading to man smooth ki da load i mentu penham step kam menyau tli chi association atli association de man kam khaso tli unload khaso tli loading khaso tli ta jingito gniga jing betal cigi pat ba ubuk geri kamtam igwa kamtam IWM geniga sentri atli sen yang ke JEC wa kedor kamin kedor la do ni gismi to ini udah sedian jo yo gedal mia ista barak wali i kama kendai spa arabosan ka chiton nin gejing iklam musnya komen cibon wato wa dekular kla i wato kama kendai spa nya bosan deka chiton da cebarak wali kendai sepak nya usan deka citon deku kamu san pau dengka dekat kamte gini kubor kwa pensuprat sing perlu obok geri kenang yok tip yucim payment mana su payment gitu ki transport iki tesuga wile ya kerpat gini ki transport ki transport ki ama factory hagini ki district yang east yang gubun deliver factory cement factory wa ukerpat iki yegi giri yang di association yang untuk ucim ki kamadu artan tengka dan citon kebai transport lagi untuk ucim kebugi ketua sanpan rupau teknik kubor gopa kwa suprat segi pra perlok yo geri bo motor kujo ya sekek lang boleh buat supor jo ki ikan man gepor ini gepor Megalayapost.news